medie makoso maka okay makoso maka right me kan bibia no am beta to say yesie nyina yen the new patriotic party members and amasa asem yaba okay say ye fisem yi e kan yen sem yi e kan ye hubomu e kan yen sem pa ka de John Domani Mahama gina wona de Dr. Mahmoud Bawumia gina wa you vote for Dr. Mahmoud Bawumia okay but ene yesi efro bi Musa Dankwa a poster na waka ba kwa mana bam na nsem o kan ye ba mu no nana John to kan nsem ni bi wa ma ba mu nti enso fa bi mbra na enso ye mbere ska so wa ha no ana say research there you cannot no kwa na research ba so bi nso ye Benepsin so kan ba ko bi ma ne bam e kire manfo gi ni di bebre ye kan nsem na me twa to de me kan say ekuru bi so ekuru bi so na ekuru no ne bepo e wo no na pataku bi hye wo na afeso a na ekuru ni nyina edo a omofudie no na omde bi ekomo pataku no because omo na obo omo bai eduru ba bi no na ne di mansa na ode makuru no na ya de ano ode makuru no because ne mfudie ni nyina na opese oje ni nyina right abranti bi sore kokum saa pataku no e makuru ni nyina ka se ene ne no omde mapataku no omde be masa abranti no because wotima kokum pataku no right eduru ba bi no na de na abranti no a oba foforo no edi mani from kuro na nkomunya pataku no kuro ano a na nkomo omope right ene eno na asie say eri na Danko Akufo-Addo MPP apanye firi o ma NDC aba ene ye nyina eni musem me de mesre o interior minister of Kroma okay me das woni ya woni bi say me nka nkere ne say ene ka ansem aba be ye problem wa santememo a right ene short no aba be ye problem it yesre no a ondi huduma se de be koye ni me ko mecha me MP ye lawyer Kofi Obri ebo aso bi machine bedwani blue light shi yi media obdi wo no ade a ye ni so pa woni a oboa blue light for no so yesre omun ka se bi amanfo de 100,000 500,000 na eba nti bi a ukuta 10,000 na utimi famba yesre de obi abenya bia no famre mrante ne baba wa ne maame no thank you teku yeda se pi nti ma